megalayapost.news. Haka jing ya kendu yo menteri ketan koi kekya bat ke head doktor jong ketan koi kekya halor ke kampule doktor haka jela ke kasih student union sengkemi kala kento sendon baga jing penrung kerteng haka jing pule doktor haka jela kamlong setia ke bakoj wasuba haka bala poi bin ban ka samla barit kimak syakmat bat dia ki samla kasih ki bahe ek mag kum ke meritlis hamba keren siklat ta gubor nadu presiden ke kesu sengkemi usama lambok star wel marngar bat general secretary ke kesu sengkemi usama donald taba kilong bakom tep kerteng naga ta banyok pule doktor kamlong setia ka bakhuj ka basuba bala sakiru baka samla ka ba umdei trai jela kawan syakman ha ka mirlis kan ba ka samla kasi ka bahe ekimak kat kum ka mirlis kawan sidin ilapan pauru kumba lapan chai de katan ko ka khya bagile kat kum kata ka SOP na ka clause 9.6 ha ka ba kum ka seng ka persya jur bat kelada waru ban penbet thamai ya ki kerteng jong ki samla ba pule doktor namar kat kum ka tekelis balabu da katan ko ka khya kamlong setia ka bakhuj basuba shushu ilapan pauru bak samla kasih jentiaru gidon ya hok benrung haka open kategori omtang haka on reserve kategori namar haba shim ya samla bakwa ban pule doktor dei ban le bank kat kum ka merit list haka bakito gi bahe marks gi dei ban wan syakmat bat kumbolong haka ne list bal penmi da katan koi ka khya lawan pen ban syakmat da ka samla barjela ka barit gi mark bat ka samla kasih pat ka bahe ekimat kawan sidin tinggal ya keren la eta ji kum pengilat pernah apa press release ke pengila ai ning tong du press statement ni object ya kami ke student ke ba red marks biar langsung masuk organik school yang biwi kasih beli berumang tu ki aida yang kata SOP kata clause 9.6 semua ke ba ang ba ikena mentah hak for ba iban mentap ini ke MBBS kota ilham banjir open dan ni SD di manga mentah sebut ada ngajib open kamu ngamde su kamu kalau ngomong pedi perti ngamde SD kamu ngaladi naon sekejong SD mana bakwa kata minang ben SD kata di bening tong kabar kalong ba open kategori kada takasan persen SD pada kasih jenja sauko garu sauko de kamu ka chances ban yo seat ka kamsuk SD ne open di mata dengan lajit SD pada ngam urung su open de ni kalong ko bede belai pasti narendang dengan samla puli ba himla ban ki stay ni update itu kan ni kalau babak kelas ibu hadu ko waiting list ru mila keren yang bapek ini we kasih di benrung apa open kategori tang pakai institution ke bayo lady harding di benek ujuk yang hawai yang waiting list su bidang pun kasih beperangut hitam ya katu ka dan nuska property ini ketika we arngut ini di benrung ke apa kenika waiting list juru ya kenika bachelor of ayurvedic medicine and surgery ke bachelor of homeopathy medicine and surgery ru dikasih higi badan apa kasih jentia kategori di benrung ka waiting list haka juga por lagi dan ka waiting list open kategori andrekin dan ru apa ka kasih ke selected kasih jentia kategori ka bamut ba subuh ladai itu kibayo apa open kategori kibabde gi kasih kebakin room gitu gi kasih gi waiting list ki badan apa selected kasih jentia garu kin room no apa open kategori karena umta di hak kasih jentia kategori bersebut argut gilalit open kategori kelalak artli kita yang besi bang ni layu room sa argut kasih ini kan berak jengto syukur bagi je beri ujungi bagi kan ni gi praktis nadu ki por pemensuah ring ilngo beli mentaki penkelan bagi aida wa tak SOP ini oi kata SOP ro di scrap oh SOP ibu gendon ke yang mereka dengan 9.6 kalau ke ba syarkai ke ba yurat yang je beri ujungi digila manjur buat penbaik no yang kan list it's not on the list ke pertama kena penki institution bagi lajit ni kena ini bagi ju kalau hak juga por ke se penbaik yang SOP ben scrap no itu dan lor nang tarung layo ekran halor ka migrants di kendung pedram migrants ba ila eki monus katu di namar kapor mensua por nyeki di bapol lengdo ila sim initiative pun penyekran bat di juga migrants bat undur di juga health department juga sokar di hatu kapor ikong aprin lawan di ba di walang ila sim initiative haban penyekendu penbek meeting kita di juga Union Ministry of Health and Family Welfare dari bapol lengdo di non-shoot cabinet pengamprin di non-shoot cabinet di ba di walang ru ila song thai tinggi lawara biang ha ni menteri utama di pe ko dikiap guru la ular musim kia ya gini kaman kan di penbek ban follow up ya gini ke isu gini ke kendrum kendram ni games hukum juru ha jaga puli Northeast Institute of Ayurveda and Homeopathy di UI ba wat aku undergraduate idon la ka jong ba nak mentaki samla pulin megaria
Nrila ngi pe postgraduate pada ngimdan. Ya kan ni ru nakalian ki ni kinong alam juga ki isu ni ya unit gila. Ya keren gila tai sani ban nakalian ka health department ru ang kasih kya ban wala di nomor bakan ni ya kadon ni ri ujungi ke kasih ujungi kebut mengiru ni di benyo ya sit dan jingmang ngap kerpang nak tentang di samla puli na pun kalian. Kecewaan di kenduk nakalian jong kaseng ya menteri berdebat kabar kekya. Hadin bangila i kejemi jong ka lesbi samla puli pada puli doktor pelat pesan naka dia nak sorka. Jangan usnem ingin kerja pemilik kejumi itu belum pernah. Ni juga mak spor ba kerja belum kod belum transparan. Bat repression mengemet ke komisi yok mak pikam tam tapi papa kami. Tehenrai pi kini singi sarai untuk rekaman berbatai. Ibarat mak ikoi suka open kejungi dapat loksa te kejusau bat kejusukhian le sengong nak ile kene rekom kalau pendulat ya wene arno nak kasih bandrung tu balis te ha kejung ya ter jeng tai ila pen iba taman tau sunem kladon kata SOP bertemai ni ong ba adu ba kawan si pangklam ami stang ki SOP sudah kedon ka kendon hangta ka kendon ba 9.6 kebangi na dem sengem hap di weng no bat ba jit ikan lu ikan stop banyurung atau kapha bandai di betul kerja itu kamera di slotonat bandong ba nakaliang menteri berdebat bagi ya yang bonjol di dalam di doktor besar berdebat nakaliang ya bagi kerau bat ikmi jadi ba pentasngi kesempatan bagi kelas bat nang sekomat ke buat kalau punya gambar pikiran sepakat terjinglong transparan di gambar transparan umno badan orang tak mak bahaya hidup kadang kayak mak kasih badan lebih tinggi banyak itu besar badan kita gambar transparan ini keren anti dulu Andrei ya kalau bayu mak stagi dulu ini suka banyak kata kawe keluas badan bagaimana hap hidup nama arba ngantep kada jengmut di Selenda kartu badan di Selenda bagaimana hap lu membagi ong ba pikiran sepanjang dilong transparan apa untuk kamu menempuh kendon bolong kalai ke SC ke ba kumur ke bami yang dulu mau patai bagi keren di maki ki ngedang buat dia wat penkesan ong keladon nang kita ka benta jong ka api dan rai ngam puru fingi kedan rai ka kom cikte fingi dengan pat so menuru dengan sepet gila pensisa dengan sa pet kan pakat dengan dia di SOP semua ki wara untuk golong ba pentelon berpenlot kita kisir kumnu kenyak kenap haji saya pedang kita ka ora sekat takendon semai teng abut ba alat ya kemon dikena andai tan kadau cukup ngadai we cukup ngadai tan kadau cung amar we kan blok lam ki we kumata kam dai benja de blok transparan de blok kod ba ki ba he ki jorong ki barat kim dai benjorong tu pi ben ong kumta kadau bi ong ki khas ki samla puli kasih la he pa percentage automatically ka belum buat dari tu pi ong pi pajit galong teng pi kadon ka igi serendat hangta kalau pi blok teh bagi lah di sama polisi lah kau buat berung itu ketop kemudian blok malah kita tantangan ni ketop coba ST mungkin lomba kalau mau blok no iki sama kasih giwai di berung untuk ST hatu pipi yang bodoh hadu mentang yang bangi mihap hari mesti kesan yang kedon kata ke adon apa kata ke kendon tapi jadi gini kong pensai yang ini kong sepak tapi pak mentang pak wasai masih bisa song bisa haduk mentai kimlaan patai ngi si ong don ting yang patai ngi te ong gila ka ngitir nrai te ngi sampai ke hatu gila pediang nolong ken bet pendet kritify ya kan bat kantame ke lesu kumia keren gila pediang ke ngi ajmut mengi bat ngi dak turu ba asnem ban bandu kam lesu kan ngi wajah kan rum kan ram kumi menjak baje renti no Meghalaya Post.news